Udah nih bang, Cendro, Toda. Nah lo, badan dia kena. Nah yaudah, oke rilis kembali. Dah, jangan nakal-nakal, jangan nakal-nakal ya. Dah, push. Jangan gigi-gigi lagi umpan. Mampus kalau nggak kena fluter. Masih coba-coba bang ya. Seru di Bunta nih bang. Mantap ya. Kemarin naik bluefin ya bang ya. Di angin-angin kencang tuh bang. Keren keren. Kemarin kayak hari ini ya cuacanya. Ya ikannya macam kemarin, cuacanya macam hari ini gitu. Ya. Oke kita coba lagi bang. Ada masih.